بازار پرج برهمین چاندنه نافخوی دگل گشت ناوی برهمی گوران کاری سر بازهای داد هتنو برهمه که زور بردست دبد لیل سروه چنده را جوتیار خوب زیاندار دبینن. ولا راسي تشم مساعدة بوهري بو فلاحي ناكرين وتعبوا فلاحي يجي بلاشا تشت أرزانة أبا ما بعجاني راش إنا نك يسب 1000 دينار تشت أو جي يبني فيها وتشوف إذا ناقد فلاحي هم تشت أرزانة بلاشا ما في داري كاريا فلاحي بيت كريني مثلا بو درماني وكيمياء وانا تشت وصا علوین زاخو پرنج برهمه نافخویو هر بردام جی جوتیار برهمین خوین چاندنت گه نوی علوه لی برهمه وان چو بوهای ناگرتنو علوه چی جی خوب زیان دارده بینن. فلاحي ما حيوان هاشت انه دعا وقت الشيء فلاحي ما شفت همين جاليكا شو درا بجناشت وهي عالم جنا في مدى وقت عالم اللي ما يوان شي ما لو درا بيقى بتلاقيوان هزار ربع كنا ياما بحفصة جناشت كنا لوا تشتيوان باقش اتشل رئيسي او كانت مال سوري داخل بد ايراني داخل بد تركي داخل بد طبعا اردني داخل نوكا هنا مصري داخل بالبريح اگر الرئيسي ابنا وطبعا شو اللي ما بخو ضعيفه او مال خارجي قال كي هناش مصري ايناتي بوزاخ وام بدو كان بو عربي له بحسابات ما نوصلنا الطماطة هكذا ايران باري مريا طبعا فيها ما فلاح كشت ما نوصلنا في باس هكذا بطاط هكذا يعني هر تري هكذا لسر گیره ین جوتیاران مسردان ریوبری چاندن زاخو کرو ریوبری چاندن گود برهم هکر زیده بتن بهر برهم اگدی بهر مرحله اگدی بتن هکر زیده بتن طلب گل عرض گل طلب کم استل بتن به تأثیر نرخی برهمیت کتن و فلاح جیبه چند دلیوه گازندار کتن برهمی چی ناگرتن چتا علویجی بدبین بهای که جد کم جد بجا بوهند جی گازندار کتن بو برهم خوب حق پیکم ناگرتن او جیبه چند حق سالانت گل هات ناورزه برهمه چاندن نافخویی گله ین جوتیاران زور دبن اجبر کوان برهمه که زوری هی لچ بوهای ناگرتنو بکرده که من او چنده جی بنا پشتبانیا حکومت ودگرینن. رعت عمر کرسات نیوز زاخو